Keirena kwa wachinguru mono asa magazeti yili tukulia lero. Ikinige kosi tuwakiruka ni dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier Tonyegera nonyene inche ya momo tegereri. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretu asore na Kisi FM. Safi kabisa msikilizaji, jideka cha abdukira igani jideka meronge tato na isato asense ya moya bono mambia jinsa nechi Afrika ya mocha. Jaribu kuweka microphone yangu vizuri hapa, inaleta kinyuriro ya nini. Jideka meronge tato na isato mwachi moteri cheche lukira asense ya moya bono mambia jinsa nechi Afrika ya mocha. Jideka meronge vire na isano na ibire na chichoka jategere kura kachinsa vire chebono mambia nechi na jideka toko tumika vya sana udege kosi kiumuru ulimu michori me ende wako manyalia mole kire na kwa uchinguru mwanasa magazeti yeli tukulia lero. Asante sana Henry Romuko all the way from Ichuni alikero kwa tabuko ndani kumpigo tena zaidi kero wono toko sosa magazeti ikinege kosi nche wana botambe ngoro kwa du umonya kirogo na nche wana botambe mwancho mwategerali ngoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Good morning my brother. Good morning to you. Nyasai nomuya chinga kichonsi ne chinga kichonsi mere nomuya ubu yabwaye no bwakale na kale ubwanche ni bwaye no bonge sana amabera yatali nekerengo na arato konyire toko ya nasema mbi ere ni ganche tabantu bonsi onye nakagasoga akomenera kiro muntu onye ne mbura gagutweri bonsi ige kunyirira kiro muntu ekiagera gayanje tense wikakaru mwana yo momoima ingonde bwensi oramwegenda tasira kurende aikirugo tolika gwa kale na kale walenge na ale bono inde nabeo kale na kale nera maisa ye ali taya kigima nelingana lyaye ate na macha ali moyo ili taliaye nelimo igakuru kwenye sai tigatigale ko banyasai kweli kabisa kweli bwana bwana umeshimiwa Michael Moseti kuri represent abantu bali bale able differently as a county ya Kisi igalo mu nominated MC on tebiringo kwani yasemambi salamu nimezipokea mheshimiwa anasema yuko ange. Asante sana, nilipewa madeni mengi tu hapa maite uko na goeta echitibeji bano jaja zika tadero monyogiro monene sana bono monta korra bwa nkegima wala to ko mbio jale jale kete zale eri bayete yedi bakura bura bajiro zinga sawa zikaria manene tujai twabeka jibaski ngibona umerara tujai twabeka jibaski umaite baski ya bwete sawa yae liria igota kana ndi kuja kubike baski bari tukiro de kwari gaji igona nda bantu mbake kwebulika nkibote kibike baski go base ko ko tege kige idari ko ya kurire gosubo jara no rubwate mo kira kika kinere kware wa approach mo totabetie maski ko tetonga to kange sabu injairate ndo jejibira sabu injairate barongo montereva barongo Moseti akonde bingo kwani sana maiga mange na inde ngore nene kuchia semekenye bubara mbie mono sana nilipata abangwana mbali na umirete urocha iga kero kwa rule county assembly yoko enda uji town ime kwa rule obisio mo governor bas owe takinyo kwa bako kwa beya yoko be asinchirende kwa no chodi sirugoro bono manya gotirimbo kase getaganto getege bigenda getibangira abantu muri bakore biasara ari goika manya kwenda guchia somo tegete gotirimbo ke gochimate police na ndo kwa kwenda kwa gukora imoino sorio kwa bako kulingo kwa pole tayo kwa ogorio kwa rona gakuru na ngokora jagabuya kurwa wizie governor yes nkogenda oli kuchimoino okobako okorio kansete yali kurukoze ne ice ase notice board ye galia otaraike notice board binyelima ase radio chirensa ase chiredio you forgot any trade bono chi story chirialia tata ngutira ndari gutira kabege ruri korogoto karaterera ngwada batengo kwanya maiga mange sana Andrew Bosire ndio akurwa ngensa sayo
ensase y'omugaso ensase y'omugaso Nyakundi Ombaba kurubo baracho Obadia Nyakundi kuruka nyimbo ndio n'omusibaji ni kuruka vanila biyaki kuruchinsemo chiri cha Tombe ndio waliniambia salamu nyingi sana. Nimezipokea kwa mikono miwili na kwa moyo mkunjufu sana. Zipora baya, thank you. Asante sana bwana. Umungwana nare umusani umuya sana. Umungwana ubwate enkole ndabuse. Gotinda ateba bani mbagwa tinkora chindabu. Lakini no enegeti. Di enegeti nataka koteba sikintu ndabuli ku nyale kueleza. What I can substantiate. Kumukwanira umungwana naende taira isi kuja kumu understand unless kwa vero mondole serious kukwanira engineer abere kuruwalia ndemu rogoro scheme. If there is a person I always pray for is that man. Na Mungu anasikiza maombi. Mungu anasikiza maombi. Ontebri kakingo kuwania sama sikania manne. Yasa Moses ni Mungu anoyi. Yasa agosini sana engineer abere ni familia yao. In my life noni. Asante sana bwana. Asante. Ni jamaa Munguana. I remember that man is more than a brother. Munguana no Munguana bugo kumintu. Ihotora idoligiri tukuri ya olio kurumuga noya. I think so. Tutafute siku tutatoa. Kau montama uga ekare moyo bwana. Toligijinga kuna bwana. Toligijinga kia ichi abene. Thank you. Muswati Phyllis Bonaya all the way from Runda Nyanchwa anasema pia yuko ndani. Asante. Why we are doing all this? We appreciate your support. Ni kweli kabisa. Msikilizaji wetu kwa jumla tunasema asante. Kabisa. Tuzame ndio. Bila wasiwasi wote. Nchemuna gutambo mwacho motega likoboko ni mbode gazeti ya Taifa Leo. Igere italike 3 chumuti nyuga 5 lima somuga kwa 2026 ili tukulia Jumanne ikiwa basi ni Super Tuesday. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kwa bako kwa gazeti ya The Daily Nation tariki ya 3 chumuti nyo June usumuti nyosta omwako 2026 ili tukulia Jumanne Super Tuesday. Siku ya mwisho ya mwezi Juni. Unaishia 30? Yes. So tumekamilisha huu mwezi. Kesho tarehe mosi bana. Raha ilioje bana. Inakuwa tamu tena zaidi. Unaposema mwezi umeisha. Raha kweli kweli bwana. Nakwambia. Wacha subiri pale message. Wacha ukamilike huu mwezi bwana. Nakimutinyo goroku bana. Nkoromo mitigere. Tigere dase kogenda guchi. Tiba yose neliete tura mekeje bona bwa tumuchando. Mwaka mekeje pole gakora nche. Nyasa tigabaga. Ngamotole. No turamo nyasa tigabaga tenkingima mugambi umbasa na mbade mwezi nyasa tigababole mu wisaine. Tuko tu pamoja jamani. Nkoromo ya elije. Liete kuja lile tuletia kibagirero egesute kiajaje kia masaba n'ibintu binde. Kwa heshima kubwa tupate headline. Headline ya bono igagire yo wichani sana my brother Dudus. It is a sad heading. Ama yanda manne sana. Abduction victims harrowing ordeals. Bangwana mbali tata abaigere libobo edembo monya bantu babekubyara lituke limo korobekano kugwakolekana on 25th yes kunya gutara kolekana ngabaringe kumobilize abantu bache gwesokia kokoro korobekano kuli tukelio ibintu bakoeresaga iga mega yogochererwa n'ibintu baitira mpaka abandi basiretifamu n'ibintu by'ukukumisana yani ekeroko rurimiga ninga muneye kurwa sense ya Kenya my friend yego enjoy I don't know how many years of independence. It is a sad story. Abantu baka batari kunyara gukwana na utebisa very sad story. Ekeroto ko ngiye gukwana na endinga tocha chambers injiro you know kolengana n'umugano actually ura sepeji akore baka sepeji ya gatatu. It is a sad story. Okay. Ondo nyakorengereria abe serikali migosabe yandensi onyago takago take it sin na korengereringa ingaki chinde chiansi bantu mbali kurobekana egenta aba kurobekanira ngentuki ine mbabwato busibori bwo gokoreke bagokora izo iri kubonera iri to sana iri to gukumya inkirichi koligo tebegoro yo kurobekana ubusibore mborure bwo korobekana nchera mochoko kiurure munda agorero korobekana bana
ni masikitiko makubwa. Nakwambia bwana. Masikitiko makubwa. Mugano yogora sepeji ya kabira paka sepeji gatota sega zeti iga bwana bunu mongora na role nyagitari bono iga. He's in bad shape bwana. Kunga Davis Lichuma kwa pale Nairobi Women's Hospital bwana. Niliona former Chief Justice David Maraga nachite komoro bwana katevanga no gukwa na tari konyara. Bwana. Masikitiko makubwa. Ase headline gazeti ya Taifa Leo, nusura watuwe. Bakotebanga ko baeterete amateso yo gukumye bintu bakoreire mbako nyara kubikwana. Abayegereria abo aba batano na babere including yoigwate bokorokwa Davis Lichuma urasenya gitari ya Nairobi Women's. Umungwano ndenarega igokorokwa Frederick Odhiambo Ojiro. Ngara okorokwa Elisha Alam. Naro okorokwa Mulinge Muteti. Naro okorokwa Michael Mwarange alimaarufu manyekani mna Jomo Kenyatta Jr. Gokuba kwana bake baria baetera magana makugusanda korengana muna bakweresa kubwatekana no kurobekana okukwaba itariki 25 cy'umutinyo yo asinga cyo kwinyura kero kende abamu abo bari basirete magima abo asokorobekanira umusuwada bw'ikibesa 2024. Mugano no rasipi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Ense ya Buganda matukabere maega yo mwana we president yense yo Muhozi yo tereta bana jeshi. Kurugo chikanga jiti bine chiredi wete chiri migwa sense ya Tanzania ya Uganda. Bono igali tukoli yakabere bado ebiri mirie bitaseni ebyo. Kazi kubwa. Kazi ipo. Umaite waenkolera Kenya ya basa matuka mange mubwekano wechize chinyige in fact nasoro kongorwa Afrika ya mocha yonsi. Gate Kenya ntuenge busiali. Yes, yanya bantu bakotabanga genda Kenya morole. I remember there was a delegation. Do you know there was a delegation yarwete Tanzania ya babunge bagacha korora Thika Super Highway? Nora where? Yes. I'm telling you. Kebone kege kulipoti kukuru Kenya. Honestly. Tanzania equally used to be a very good country. Nchi ya ustaarabu bwana. Bana kumbe mstaarabu hastaarabiki kabla ya kustaarabisha ustaarabu wake. Bana. So kama hujastaarabisha ustaarabu wako ni ngumu sana wewe kuwa mstaarabu. I think Africans we have a problem somewhere. No, especially East Africa. No, in Africa. Utara igora chimba bake. Yataka concentrate. Kana kwa ndiraga ikigere chisatu. Digere ni Sudan gora kikegenda reto. Tata. South Africa tiri poke bata. Inkeke. Abato vetu bitonga. They're looking for a way yoko evacuate kurwa senseyo. Umahete nyasa uri igoro ikarasta sekero kia yakiburuoti. Nkorwale chinga ki korora gusaba ntumba chenchi. Nabwo atenche za gracious. Yes, nabwo atenchira yo gukora ibintu biyaye. Nchege ndoraje kumuburiye kame kiagera unde tali uri igoro yaye. Tiga konyense ya Kenya. Kyantu bwatiende. Epeji ya kane bakase peji ya gatano. Igebwata madeni echi county ya igatanga na bese chi billion nechi bese chigera tebono bochenu ase chi county echi bogora nete bogwamete akini kerno tu alenge komo tu kano nyale ekero shaye yali gochenge kwigwete gotogiwa ngate yatebe tuenga nere gocha gosota utie magana ya madeni aya emenyogiro yonsi yalingi na NHIF sha nero yachire gukura pi sha gebwatiri denili account ya Nakuru 2.4 billion Kakamega 1.3 billion chikaunti eji no jialeria tata my brother baka bono chikwa metepi ngange chinya gitali chigo operate ntaito statement
kurua se omo senator we county ya Kitui Muruke Enoch Wambua. Enoch Wambua is a journalist, by the way. Ndio. If Shah was working in Homa Bay or Kitui, the first person to know is the patient visiting a facility. We don't need to tell them it's working. You agree? Nakubaliana na yeye kwa sababu I don't need omuraiko cha wantinga shango kolere. Ombwende ngene nyagitari manyengo kolere. Bono. No ta que to muraije kwa tinge para na roseti. No ta que ta. Puede koyero, no se puede koyero. Para so weto. Eteke. Iye para de rosiri. Ama gendro ta kwanuka. Amagazeti yana makongo nduya. Makongo sare kiagera bono egasipeje mugara chire ku understanding yako musani na Aaron approach after chikura cha 2022 bono twalinge 2022 after chikura cha 2022 musani ona naro tigete ku watch news paka lero na asire ku understand why bono roboti rugo kwa negro ya shauri rasipiche kabiri gazeti ya Taifa Leo. At the same time bono ga igwa kuna kubuli rigoro ya machiko imiyense ya Kenya bono na hende kigambero yechindemero namangane ya mazingira ahali ya Meru. Yes. Na hende kiaruro gochikaze ntunda ya gatatu gotene ni obwaga achi Wested Lodge nkeme ya Meru aseli nani lia imenti yani nga li nani libwente litagandorwe State Lodge ro sigunde pake golf course na romuga no ya pake golf ya be kuwa baminta bantu bakosolie bantu bakosolie alia bantu bakosoli kabisa sinero nkongo sana epechi ya gatano limo my brother amabuli gachakire kubwoka magega yeserikali kubeka chibazi nyingi sana sensemo ya Olkalu kyo gukora magenderero n'emirubiri kwanye kwamete ya magenderero obajori oboke butara kolekana bwa gitariki 15 ne mujumu jinyo togoso July akongo sana gocha kubeka gechanga gyoka gosendo biyoka elinde nswe oyebwate bono muntu bantu bakubulika nga yumukyo yokonyole buku kwa murama gendera konya kwanita akwameta zisemeji cholo sababu tetogeti asante bono gwikobeka agosi ndo kole timing biya sana gukubwate nsuko abikira umosi tiga turu nyandaru tonyu tobinyi tosoe wa munyorere nyeli bono wa munyoro zere Meru kwerende obu Moscow yogoro kwa Rigathi Gachagua kurende yote banga inside wa Munyoro retreat no hati mugeto na tete metimo Rigathi Gachagua off ya 45 days kotegerera abantu kurukize mu kiri cha Mount Kenya bono na arime igubuna ba modebiri bono gaiga abantu ba Mount Kenya ba modebiri gati ansome statement ya should you think an statement yana citizens have revived calls for a truce between him and former President Uhuru Kenyatta ahead of 2027 general elections. Yani ebikundi byonzi byajira orebe ko modebinga bwatana na Uhuru Kenyatta. Rigathi Gachagua de Madira Nyeri Madira constituency. It is in Nyeri, yes. No wa munyorerali. Yeah. So, my brother, Timothy, what do you think of this? Lakini abantu ba Central Kenya bako matenga bwatana na Uhuru Kenyatta. Rigathi Gachagua. Na hiyo ikiwezekana. Omolero wakabuwa kwa makongo. Omolero na kwa makongo sana buo. Lakini nafikiri chisabu nchike tatikwa kuchinkongo sana. Igoro ya siasa yenobo choliwa 2027 chinga gichi cha sepicha kabiri gazeti ya Taifa Leo watu roboti ngakibono ege baruwe kamu sana kira jikone kwa samagana mujujo obo choli bombo chokolekana bubu wasio kubolia especially sebi ya mebibi nene sana monyogiro reka nilibona boneke amakirigia waipa ya Stephen Kalonzo Musyoka ODM gekora wana Uburu Oginga UDA gekora wana president na boigo DCP gekora wana Rigathi Gachagua mochando monene sana ikiagera kiro muntu gata giteko endorsed kila mtu atakuwa endorsed so shida ni obochori wa mjujo mbobe obweke obwasio kuna oboene asepe chekato ni watu roboti ga kibona mabuli arorekanire ko ba mange mono ga kigwa bono
igoro y'obwagachi bw'ekinyomba kiri gulirianse kyakwamire bono mubunge bwe constituency ekorokwa Sotik constituency Muroke Francis Sigay naende nanyo naboge tingane ya sebunge bose nabole tiri ya sebunge ngaki kake constituency yane kwenye nago kiriko yabwata kinyomba kimisano na mirongo kiana na isano nemo lakini ndoje bono chikuwa metegede ngeo kegenderete chibesa nga ichigu kegera bakoli emirimo na mbagenderete kuna chibesa icho pesa zilienda wapi bono umuwaziri bwe amangana yechinde Muroke Alice Wahome nomuliki botambaze gwizari ye Charles Hinga igobata kera seka mkunji especially se bunga kwenda kwenda lya maboli nga ichibese ichia kinyomba chiho kwama school ya St George's Girls Secondary School in Nairobi ndio kera abana bali kwenda ne school orebus ukubuza ni kubabuza netibwe abayiboli ba protest ligai abayiboli ba murunganiriye nga bwana no nyabantu bakubuze ni bwa njira bwabuze netijanoka jeito ezuguru I want to tell you ezuguru ya mutiri yekona lita kuri county ya Nyamira okubuze ni kungu akuru mwana akatoka kabwato muyengesero ngesero azanye bigete adiga ntubwate generation eta understand ngesero ko era se ngesero akayo akini nomanyete kale tigana kwa negoro yengesero engesero no muyori kutumika kogesa Omusumali kole koligia esperi muno ichinji sana go senji sita no inji 5 kwanyoleta kwa baraga oturua kwa baraga bakogalia obali sasa bosia omanya gotieligwa engesero ndege beza omongora naro musani onde otara go vedo buko aya omongora musani ono karukirwa wako gajitulire sana ngayo mwanafunzi ari kuirengesero agi igo mwalimu naro bugibabwa bwa chako basabe subu mwanafunzi yone because omwana waro gakyuko nere so ko busani ukukwateba onye babwata jisa cyuko busani babusani yicha batumegete procedure ngia agi What are you doing? Baro bigina bade baga bwana that was something else. Lakini bono ngiri skuru jao kora because wale bintu bya kale ko. Sere bobe sana. Omo waziri we mangana cooperatives Muroke Weekly Fambesa oparanya igacha kire kwa kero na inde kokonga nero bwana rete kuchikoba running mate yo murabwenzi yakenyu moske Dr. William Ruto Western moino kuri Western barayigete ba ODM batabirenga nabayali ngo kugani kwa Raila Odinga mu Western na ndore me ODM paranya yuko mbali sana. I think dynamics cha siasa cha Western cha change drastically omaye to paranya gebetwe bona buyage na babu bana bona gebetwe na kabere David Fat lead actually na ele na hali bona se ero beli about leaders ya tai ngosono mawaziri ale kanzo already party position goro gotaya sirumbeli wa muskarati na Muske Abdul Samad na Baro bono oparanya ministry ya cooperatives yoko ati gukwana mono arojera murubeti Muske kyomegetalia alia samagane Chicago anyaga gosemia bantu kuri Chicago ajichaiga kasemia bantu byasane namanyeta mangana amaga ebintu bine bintamanyeteka so bote no asepecha kale gazeti ya Taifa Leo my brother linde tokole tigancheka tigatiga igalero binga Tuesday kumulikira bara makara ya kurukunga Healthy Nation ndio litukulia Jumaine gazeti igage kumulikira mangana yobo chenu gatigati asina nyore gento getekiango kisana gaiga umunyagitari ojo magotebanga muno malie kero mwana kuiburwa ndio ngekerale lirenga bono igombi yale abantu bakajinko bibabo mbingu mwana mbiyale munyagitari yo gakale kugwanyura chindaga gotebanga there are so many other complications yo mwana aratwale kera iboirwe besides ingolera abantu mwagire jinko bingamo yale mbiyale is normal agire nada giraralira ntora kana nakiga de banga besides ko ngoko gandali ngabono mwana mbiyale nje nataka koi process yake ndege kitaka nikero kita gino nakero kita gino no tara gino oga te banga there are other tests chire very important mwana bwenta akorero yani in other words mbiyo mwana ibulije kitali
bono wako wasamarisha bwana hiyo bono iwe gente county ya Nakuru ya Kajiado yako lero kama Masai bagwate traditions chiabo ekemira kiabo igoro yenjira abantu bako ibura igoro imechi manyata ndio bono gente county yako lero ya Kajiado kiamajiri kongo kiake ekiara mo wocha nyagitari na tobatebi bono tigato modify chimanyata kolengana nekemira kyaino chitwale medical equipment nebitande bironge aso munyagitari bonara araba iburira simanyata echime and it's working iko batomeru munyagitari mashinani. Yes, it's working for them. Ndobu ati community health promoters akakole binyoro sana, so they need more trainings. Yeah. So it takes a serious leader to think something like this. Kangata is a serious leader equally. No, Kajiado. No, nje kangata da chiro. Wachiro bwa bueno. Era wakora. Kangata na robo kanoka. No, county ya iko kinira sobwango sana koleka neko mbikirikia National Bureau of Statistics. Muranga moino. Muranga. Agoro kwa ile jamaa wa barua irungo kangata. Jamaa bana ameamua kufanyia watu wake kazi. Muranga ime grow sana bwana, sobwango sana. Bwana kolengana na GDP igo county ya kina kurwa 261.52 billion to 295.89 billion. Igogo kina kuru kwangu sana Nairobi na ile tangaine. Kubwati wa I think na is it Kiambu kisha baadaye Nakuru ni ya 3. Shendigere lindore kisi na baringe. Timbu atikenda ige bintu murekera bingene byasara na uko chuti tungo lina ki bintu murekera mo governor bwe county ya Kilifi Gideon Mongaro wana wakati birenga abasubati balia abatakanwa mbachi kwa kanerusha ne county government ya Kilifi babe kwa sumuro bilio yosha otarama nyazingo kolereza kindi yabarasoime diabasoime mama andamano manene agaendelea kwa kiumensi ya South Africa kigera abageni imeyense yo bajagire kubunge birago bakonganya kurwa saa hiyo hii South Africa hii ina mambo bwana. Wajua mimi hii nchi ya South Africa yani sitaki kudanganye, South Africa sijafurahishwa nayo with what they are doing. That's why by the way hata timu ya South Africa sijaifuatilia sana. Ekirogora ligi mbona inaenda koranga kidogo wako na mchezo upo ndani upo ekiagera mu ensebuneli bwato mugano buno liya sebarure koruna mangana yo bosibule bwabo nabo babwate nzuye ku apartheid bwana kikachanda abantu. You can't joke with independence. Sindivya natoka pale chando ninki sindivya natoka pale jamaa mzito ambaye alisema the only weapon you can use to change this world is education. Yes, anaitwa Nelson Mandela. Kutoka Afrika Kusini. Mbai nyolete Mandela buli aba South Africa abanyana mba mwinyolete buni aseli. That was iconic. Aseli yetabosa go sase bintakolete ona buno ntamanye bujya batinkorande badecorate tie binde binge sana Nelson Mandela siji what Nelson Mandela day nini, you know. Because in this country ntobuga tomugano bw'abantu turainyole. South Africa ukonye mboga ni ilio bonena. Acha bwana tuingie kwa dondoo. Tuende kwa dondoo bwana. Raka upesi. Sijui tunaelekea wapi? Ndio najaribu kuangalia. Sijui tuingie Nairobi mjini ama Machakos. Nairobi mjini ama Machakos. Kuna mahali panaitwa Mbe, Machakos na kuna Nairobi mjini. Benda tuingie pande gani? Tuende Machakos. Tuingie Mbe, Machakos. Kichagua ndivyo hivyo. Mbe, Machakos County. Bwana enda mwamu Isiril. Enda mwamu negento kerekene na ende negento kego seso monto sana kia muigosa pakota kagotwale birengere lyonga ngakia ra onchole bintu paka abantu bakuwa memba agenderera. Musacho yo mubu meka yigatua ase familia y'abantu 6 bamura batatu na baiseke batatu
abana baba murabamu abo ikori bakorokwa abana baye bakarorekana bagokora bu Yesu kuru na bamurabamu abo bakarorekana ase ibintu biri bagokora go bakogenderera bwana umungwano oyo erigasi yarenge ngakorengerera inga mbono nki abana babo bagokorera bu Yesu kuru incha abane mbali gokora buya inki bagotemera gukora ibintu byabo bya peak. Yes. Abana babo igobara bangaini chisukuru. Why? Kwa nini? Bana umungwano yakaimuka litukeli magatebanga no. Weka abana bamba beke break so that abayibuli ababa ba concentrate asoko bagwenia na baro bayira ne maiga bambwekane. Nto ara magenderero twensiri olinye konyarekana. Tukwame zote. Akaamua bwana akaenda kwa mganga. Mganga wa kienyeji kabisa. Kamotebinga nabongo kuligije. Manya abete ko koromo kibugo kuligije besaire rumuganga. Umuganga onchora abana baba murabamu abo basaleke metwe baumane ne gisemi kiri kisirase kigo siragochia elinde baba maochi buna baye. Andegete arora abana baba murumu abo barama onu atagete ko koromukia konyora kibese cyatabuga ati cyukoragiro ne familia yae aire rumuganga aho nchora abana bali baba murabamu abo baba maochi. Alifanikiwa. Lakini yakira nchora abana balia litukelimo kale nyona agatantania abana. Ye agatantania abana. Litukelimo gaikara ste nyombo mwaye. Elio gitima etiri golia mocherete bine liani bgadinesa dimaje tinga ndi ugiria mocherete. Ne birengere bya bigachenchora ba sudden. Agachaka kutwara bicha y'abana bali aonchorete bono nere gweto mutuoye ekona kogosori twegutirio mutuoye bicheri nganga kibono abana abanga kyuba tesete yani bona agachaka waiting bona abana abagakinki bakorete they very innocent nkiye kibono nachiete gokora kibono ngosumbuira abana iga na and they are very innocent. Egentu gacha kumugambia agachandike birengererio sana gaikaranste bweka. Bana agahake sabu ngakinda irana sumuganga na ande motebi ngaki ubu science buri wakorete na ende no nchorane igong osumuganga nkuragenda igonguragenda saba ibuli babana aba bali bamurabaminto mbatebi what I did nsaba mabera ekanisa ango jinsaberu eli ako katika njia panda ajui afanye nini kwanza kicha kufuata ni kipi tamanye tigenda ako karamba sai ntaramu address okwamire ntaramu address ntike tangani tienda ara confess tienda ara ngama se family yenga inchend responsible yobo muroche lakini na chiete ngakora ABCD elindo monto yali gwo munyanabi mugango yali gwa boli bunganchira nerora andu ora goregi madera ke computer ne bwata kero kore editing igona njeri ete liage kiagera gesoke ke buyo kwa ikwana kiagera ke kwa kore step ke te kwa sukire bosio you can undo oira ne mage wasire ntu ke tuira ne mage oke kore bono bia chira nere gente ke kira ira nere ruwe kebe vast ke unchorra no kebe boronge ora kiarenge nisha masakarari bitabu na tabolete ngakoleta ya bana bali no ya bwate bo nchira nere liwelio lira kolengana no bumanyibu awe kera no mugango kwa ujibese bwana nchira kiura alivasi abana babibuya onye kunyale kana botoma ko nge discuss kurwabo nkoboleli abwabo abasa ko chiko converse ngakikoze barari akitimba nyasaba gate kiasa magera tora nyole jira kia bana bago obaete eke ko era sinya sai direct ko okwa magara ka bwanya badro mo kitabe
Lakini kore kukwane statement ye. Ndio. Tali rasimo bo mogendie kanisa guso mwegeni unyasaye. Ndio. Ebintu gete bimanya gukorekanira. Machiko narora nature, principles inchoro cha nature rasima chikokorere mirimo. Whether you are anybody. Muna bono onye gukorwa rasimo receive. Eineri chikorerebo. My brother. Ninge confirm etibo. Lakini ataka ko base bono nkwane point yerega. Kiriyo gukorera omuntu. Rasima ke gukorekanire, my brother Dudos. In this one. It might take time, yes. Lakini rasima ke gukorekanire. Ine rule of nature, my brother. Ngekanya ke kyabere getindi. Unless you manye bintu biri okorete lyoli wangame. Thank you. O change kurwa sai. Thank you. That's why Usamehewe. koramaya. Ndio. Moro sawa koramaya malika kwa. Kweli kabisa. Thessalonians kwa na Galatians. Bagente kenengira samariko. My brother. To kumani abana babande o expect ya bao bagenderere. Haiwezi kuwezekana. To kuganiriyo mwana onda mabe obande moina ayo expect yo atoboe. Haiwezi. That's why ngote bangense barogi mbayo. Omorogi omonene by'umutuani osomoleti nayo monyene. Mesia somoleti gutwa yako bali sosu. Nayo monyene baide. Ayo monyene nayo morogi wae bweko monyene. Umechiroga. Ya umejiroga bana. Rose mwana ngora terali bintu nebi. Onye gutake tobu ya bogojere mwao wishiriyo yonda maya. Kero yo mino wosese ni anyorire. There is a quote nganje te gotebaiga. As long as the queue is moving, your position does not matter. Mkweli. Kagijira inye kuna gozukere ne bakore magara kidi at least ngosukere. Just be patient. Na mbote ni neteliko mata ngoikerwore. So kero oria basafu dio na kogenda onya bantu ngo seru balenge. You are turning ngoikero ko njira tangazo kubalinga jairire. The position is coming. Abakoma chikutura uwa. Bezalia zingeti kora kero chikurugwa. Ora kuri ya chikuru. Tuaro ke buku tiale to. So long as you just be patient. No nyani ntuga unatoka kole gasi. You know, I do tell people, if you know Ronald Mayaka is doing something that you cannot do, appreciate. You see? Na liyo na yor engena ngeni ime ya na yera mese. Yeah, sure. Ono tage to teacher ni abantu go teacher ko mai respect ya yo teacher kesanga. Haiwezekani bwana. Nakonya saa koleta into byayeko. Mungwano oyo kwa mote binteko. Oita gutwara mulembe. Tayo bwati bono. Ta kuyo. Omaye te bono. It's even going to get worse. No. Yatenero gukura ko balimo. Yeah. Ande bone manya kubiteli bona kwa ne bintu ebi by force. Bona gukwana bona kuraria. Bona imugiri gitambo kireke ngao buna yacha kobekera acha kwira we ko manya na confess ya tarabichora. Endoro sia bangara maye. Asante. Ndiri gokera. Bana imo kurwano mojo. Wotoro mojo komoke. Kwara korera ni. Ogeri jigamera baba. Gara era gijabu. Ora mugureria sia ale gokera soere. Kijana wa kazi. Good morning. Good morning. Akibwa kile. Okay, tabia. Watu wa jambo bwana. Sima kabisa. Familia nzima. Kabisa. Twashukuru. Sasa ndio miaka. Unajua ninapokuuliza familia, familia ziko aina mbili kwa upande wako. Iko familia nzima ile kubwa na ipo familia ndogo hii ambayo tunaitengeza. Sasa wewe sote nimesema familia sote. Wewe umejibu familia gani? Sote. Jones. Kazi Jones. Naona umebeba koki baridi yako, acha nitulie. Kiangalia ndive sasa kutira. Tikana roho sisi golikipa Jones Nchiro. Cheki. Tonyore ya moya atani. Na baba golikipa ya Moteia. Bas. Oje Jones mugire mako igoro Nchiro. Tubeke yuko chaka. Beke yuko chaka. Sasa tumeingia uwanjani. La kwaje?
bana, frustrations kibao, heartbreaks kibao. Na bado inaitwa World Cup. Wono na manyire hongere sababu ya koki baridi ikina kiekene wono tutako tayekene from experience. Ndio hiyo sasa. Ai Na ba na rabo na bige to gandre to uska bosibosio bora ki na heartbreaks emotions sikonya gukina kereri tuko. Kweli walisema game moto Coke baridi itakusaidia sana ndugu yangu. Kama game itakuwa moto sana, tafadhali koki yako baridi itakusaidia. Igaromete tokoliyo ndio tugotangaza mpira wa Japan hapa ndani Na Brazil na Brazil. Ndio. Hapa mura bansungire tata. Nchomete ngo kwa nandra kini ngabali ma. Ngoga tayo mokewe. Ngo. Yare ngo. Lakini tata italiera tukongo mwesa ndio gakeya maberera ngaje gukora umupira uri. Asa nkwambie ndugu yangu. World Cup ibona yachakire gusuka seni chirengao. Kai kwali ko jororera. Mimi nilikuwa base. Naende na kwa hivyo tambe nchuma de ni mtu na kuanga base. Na ande kirongo imo kikoki baridi. Yes. Sibebangi moja. Lazima nibebe ya majamaa ikiagera mbago ntikira yane. Lazima nibebe kabisa. Kwa sababu ongera tata. Yes. Na kwa tebetie egosoli nalikorora ya Ujerumani na Paraguay. Kai nebi kongu. That was a total heartbreak kabisa. Lakini hakubole tigaiga ambaye alisema mapenzi hisia. Akasema mpira. Antingi nchubako tata. Kai. Paraguay. Of all the teams. Bana walinyamazisha majapali wana. Hawatabanga football is made in German. But really wale miamba bwana waliangushwa. Kuru 2014 actually. Mbani weta ni togoteba group stages but really baso at round of 32 metembo no baso gutichi team chikamento. Tiganara nyuri motegera linga gaki egosoli naligire tigatia chairman na Paraguay. Yes. Ilikuwa full of emotions. Ndio. Heartbreaks. Lakini uzuri nilitengeneza 2 videos kadhaa. Na ndio yana bonda nyore ganto. Bonda nyore ganto kigara tayari nje ndira registered. Yes. Ime ya coca-colafootball.com. Bona naende buna Coca-Cola bateba ngantu na Fanatics. Yes. Na bokorosiaga video ka ubuya ubeke TikTok, ubeke Instagram. Muradi aye otagie company ya Coca-Cola kabisa. Chi hashtag ya ibeka #FIFA World Cup, #Coca-Cola, #all the fields. Na bokonyoraga ntuka office una chikonya kwa bachi nyingi. Yes. Aye in a week bokoros between 3 and 20,000. Pesa mzuri sana. Pesa chinga ini by the way. Chingi alafu na ndo manyete the top 2 creators bagutwara most views. Kero yo moga ku TV ankongu tali TV reja high sense bwana 43 inches kila mtu anakamata yake wawili babuyi babere bali bakonyora views nyingi bwana. So World Cup yiga turn your moments yiga ko bantu reward sebebi yegwa kabisa. No manyetega chinga ki World Cup yeko gosori wayo kurgira umupira agafidi akukago ene kino bwate soda genkendu gusiba ne reaction celebration yelbyonsi alafu na upload sensemeli ya TikTok, sensemeli ya Instagram pale to besa kweba go tag company ya Coca-Cola Kenya. One more Coke for the game moto Coke baridi na bibi ntibigendera takobega. So chairman al home wameenda nyumbani Muninga ntebeli sigara ntebeli Muninga sigara sigareti mtoto Magda abale nkigoro chairman na papa kurutwale nka aba papa kale slippery akunganya buwango sana gotima idinga na halemerere tipaka mupiro yo kaera mietu no kiagara ni binti yale ngo mupiro mokongu njire ndigoro mbansa karata se egosori ya Japan. Japan ni mimi nipiga heartbreak right last minute goal, lakini nilikwambia Brazil lazima ingeishinda Japan. Akirende mbaba chande ta murabali Japan mbaba chande to kweli kiagara egara kwali garutingo yeli ense ya Brazil egoli yabo yo mwele goli yo mogosori Gabriel Martinelli we club ya Arsenal assist ya Rueta so mogosori Bruno Guimaraes oyo we club ne gubwati cha assistinya kirana ne kuligirelie nkoye ndene na naroche yo gukumia
tata ni yacha koera gusimbono mambi yaera ya Netherlands na Morocco nchome tetinda iri kera kiringo tebi tetinara. Well, that is why kirongo chikorore nkoyo yao. Make sure uko na coke baridi. Yani nuwe korona ikiagera kera kabirira kagutira coke baridi nkwaro chama na kubeka macha magedwe karaya ngatachaime. Coke sasa inatosha ikiagera roboro no mubiro mugima mara moja tu una refresh mzuri na sawa sawa. Ai pressure yo bwate kuburoro yani especially mipira yigi ya chirichi penalty ndio inchobie kaza a football fan ndio yani pressure yani ugotira betenare ngamuroko pressure ugotira chuma zimepiwa chuma zimelia egentokira nagunduete kao egentokira nagunduete kao ase ekebako tebanga feel tall challenge egentokira nagunduete kao bono nje ari getio monto ngo chakera rero kinda rongo gechaka because umatengo na umata kiria neko na korengereri ngabune kitoko nyora fuse kitoko nyora fuse bono nanyo leteke rongo chaka korosie video ndiko yerosia ababuya ntake to monto gonkorera timing inje bako mobiro ere nakona kondosori mu video bwo ngwaro njire igwakore enjiri yiyo abona buna guga diri TikTok my friend umaito monta kuirora korora baka 20 times akuirora anda gwika pesa mo fana litora no refuse sasa tobeze kwa gutwara soda ya coach ko gosiba bwana anyagotete korosie bese ya mapema ndio ekorwa nga afiri tall challenge kabisa buno abasaye bono gano mokorosie bese bya kabisa crossing sabia kabisa. I make sure we upload the video enyenge igoro seti bya kabisa ya moment ndio either ni heartbreak ni celebration unajua mambo kama hayo. Tengeneza ka video I upload, weka TikTok pale weka pale Instagram IG kisha baadaye tag Coca-Cola lakini wikalitangana yale liki mburu musayo gata igo monto gubwiri geti ikero lazima gubwiri kimya coca-colafootball.com ndio ngahirindo gochi ku upload gochi ikegere ko kwachira so mutandao yo FM nero gochi bya kabisa you register ngororo sada very straight ni namba pale ubike namba yawe yesimi uri gutumeka besera atubegere kwa biro mubui ke namba mpesa pale kuruga boga ndase profile yago TikTok na Instagram pale screenshot asenala bako tebwa prodiga 110 you are full to go ugwa prod bona chi video chago gabu karugwa akire asensemeje gaya TikTok na biga semeli tukukwendera Instagram inakuwa sawa sawa kabisa. Matokeo ya jana hebu msaidie msikilizaji. Nikitoka tabanga one more cock for the game. Game moto cock baridi ndio manake. Matokeo ya jana Brazil mbache round of 16 ndio mega yoko yikora Japan chugolibere tete mu kwandira Casemiro rekero no muga surbe club ginta Miami ose Manchester United yo maroseti Manchester United pale Casemiro ngotu hata kama alitoka assist ya Rueta sabogosere Gabriel Magalhaes we timu ya Arsenal Brazil bakabwa chugolibere goli ya kabere nyose tugura mogosori umunyakarite igagamana Gabriel Martinelli assist ya Rueta sabogosere Bruno Guimaraes we club ya Newcastle na gwikitia assist nyene ya rumutanga ni gutwara cha assist chinyinga mamerenejega World Cup so far. Mbali na higo chinsa isano nenu usuchabutku chairman machines bakabitwa isiko bagatugutwa isiko naga yoko esindani ngororo wetera senchera yechi penalty ne timu yense igaiga ya Paraguay mogosori Julian Enciso we timu ya Strasbourg Ureron ambaye angefaa kutumikia timu ya Chelsea rakira rero goli roni mi ya Strasbourg me ya Germany akanyonse goli chinga kikaya batsanyonse tigoli na baadaye agatugute penalty na Jonathan Tah na Nick Woltemade bagatugute penalty bonsi kwenekelense ya Paraguay banyore ububwi w'ikigoli nya 3 na gusika gwikasige ka round of 16 chairman ku 2014 bado wamekuwa kifanya vibaya sama merene World Cup chinze komi chamambi buna bogo kiraiga timu ya Netherlands bachakabye gwetera samagosere Code Gakpo magosere club ya Liverpool rakirende magosere Issa Diop uyu emetinye tatoyera Rueta sense ya Bufaransa gatebatiga mbeke Chelsea ya Morocco nde Atlas Lions obeke goli kiteka cha 90+ mpiro yubetere kwenda extra time chinga ke timu yense ya Atlas Lions babu wa wetera senjere penalty mikwachi ya penalty na pressure yale nko sana ai yakwa yuligerelia
Ono dada amanya kote bango ngende game utavuga ati koko baridi. Njengo ngonyere my friend. Koko baridi uwezi kama. Aichalishi inza ngapi? Ai bana. Otero ukunyunga kichire cyonse. Rupirore. Abantu bekorani. Nanto bekorana ndabono ngogenda nere na snacks yakuba perfect combo. Umaidana itoka mura sebes kumukoro mupira na half time gochire. Ndio. Magodenga karara torera kandagira kunyama choma ilikuwa male mukono kubeka munuga kumwakolire make sure koki yao nkendu nero gosiba ngoraiga yago sisimwa buyayiga you refresh na unakuwa sawa sawa kabisa. Na ndabono chinga kichiga abantu ngo babara at broken emotion singo bachire this world cup tani ya moments gantu by the way kerogo chengere mechigori kerogo chengere chi penalty kerogo chengera gaiganda ko referee ya na nirosine kado mugoseri ya FIFA itigari beteno mugosenari agosoka tata baga wata nkipamo so keligwichana uichana kuligweka pale kubata soda ya gingendu ya coke pale kugusiba mwacho batilda bakugenda se mtandao leo Coca-Cola pale football.com/Kenya elironya ariko bagu kwichule fomu rorobiri kabisa kerwa koringe nchenga bino yura na sensemo ya TikTok SML ya Instagram pale upload video yago ko emotion celebration pale kogo chengere timu yago na kadarika and then kurugabu video yago konyora fuse nyinge kurwa konyorore ebiyego kuchakra 3000 Kenyan shillings mpaka 20,000 per week bwana na plus wale batanga ni babere konyora barega TV Hisense 43 inches kabisa bonge la TV yabono abantu batumye opportunity yabo buja ikiga cha World Cup itakuwa sana World Cup na bako umetajirika bwana buja sana imagine ya roast 3000 na week tuseme asante sana kwa Coca-Cola bwana ndio maana tunasema one more coke for the game kiwa moto coke ni baridi fresh kabisa alright ituko lero mimi na nambiko soliwe ndio tour prediction yago gaiga tobate Cote d'Ivoire na Ivory Coast na kipiga dhidi ya Norway saa 2 chabo tuko na otra bado inakuaje Ivory Coast dhidi ya Norway najua ukiangalia Norway pia wana wachezaji wazuri akina Haaland Martin Odegaard ndio na bande mbara so hapa mimi napigia upatu hii timu ya Norway kushinda hii mechi kwa sababu ni kufa mtu ni kufa mtu kabisa ni mechi ngumu ambayo inafaa kweli mtu unabeba koki yako baridi alafu unajituliza vizuri kiroga ndio atakuwachia kwa soli kwa upande wa France na Sweden iko wata Norway kubwa Norway kubwa wa tura na gore chenje msimama mimi sisemi mara mbili Norway na mimi sijawahi tikizwa mimi nikisema nasema mara moja hamna karani bana buikerana ikiwa lazima nibebe 3 unabeba 3 kwa baridi 3 ando lija basani to bazo ko musani Cote d'Ivoire yora kubwate zino ya mu Cote d'Ivoire kyagara mupiro unubwate liberera sana and Coca-Cola walijua ndio mara wakaleta coke baridi so mimi sina wasiwasi na joto kwa sababu nitalituliza vizuri tu na coke baridi ni sawa France Sweden France bila shaka watafanya kweli igabo ndo chinga no tramo kyagara Sweden tindo jikyabo kama watapingwa chinga ni 3-1 lakini muhimu France itashinda baba atera kina bagasore ya Sweden yeyo nero kina Victor Gyökeres Alexander Isaac na bandi no bari tatuone Mexico na Ecuador unahionaje a tough game mwana Mexico mwana Mexico pale agonda gaigana Moses Caicedo sasa mimi nimesema usiku wa leo kero kuna gwekora na coke baridi na kero ko to ko ya oyoka kwa ngore none egekosi nimesema mwana Norway atamwadhibu leo vibaya sana mwana Ivory Coast alafu nimesema mwana France kiwa pale Kylian Mbappe atamwadhibu sana mwana Sweden na nimemaliza kazi na Mexico asa sema yana Cote d'Ivoire moja kwa moja NC ya France itaingia round of 16 alafu Ecuador
itengia round of 16 gusengo muitero mwana Mexico. So umesema kwa upande wako Ivory Coast ashinde, France ashinde na Ecuador ashinde. Naona tuko pamoja kwa upande wa France, zingine zote tuko opposite way. Chatuone kesho kanaendaje? Tusubiri. Lakini ndeke rutogokorera gaiga ndobwensore football fan wanje to mupira ukurigera World Cup. Yes. Ukomanyenga abonegana bakorosi chibese gwetrase company ya Coca-Cola pale. Ni kweli kabisa. Mocho mateli egaiga banga bono chinga kichige mipira kegenderete ngaiga timu yago ya iturubono riugwete ngabona chigokora emotions yari dabachiko kwa chibese. Imagine ndi kwongera okoro mupira kwage chikupa kutete kolera kabisa arafu yetu kulikuwa kwa chikupa kulikuwa tu inakupatia pesa kupitia Coca-Cola. Ndio. Kwa hiyo aranga na andeleita bona ndi kolera kulikuwa go andi kwatandi ko bono mogoko kwatandi ko mongo ikiagera bona boko nyoranga kwebikira asagi yoko nyora paka 20,000 kusiti bya Hisense 43 inches ebya kabise karukulige umupira lakini tubeze kweba gutwara soda ya genkendu ya Coke kweli kabisa ikiagera chinge kicha uwete ngabono kwalelire ndanere guturumbo kya maberera bono by the way make sure wewe kama kijana umejiandikisha vizuri ugenda so mtandao kurunga Coca-Cola beka dash ubeke football.com /Kenya icholia fomu ira robo ya kabisa kisha baadaye rosia ka video kao ka moment endionsi iwe kama una celebrate iwe ni heartbreak gatiri beka TikTok gose Instagram tag company ya Coca-Cola beka hashtag all the fields hashtag Coca-Cola hashtag FIFA World Cup kuruga views na chigotira igokonyora chibesa pa week by the way bavuingo twara bale gochakira 3,000 up to 20,000 kabisa alafu ntubwate balia the top 2 wale ambao ni creators wa noma wabwate the most views mtu wangu kila mmoja atakuwa anapewa TV embosa ne kurwa Hisense ya 43 inch so norochega igubwa itambuka so make sure kwelikirie and you have joined today ntokoronga feel it all challenge alafu ukwe sawa sawa ndio bado tunasema one more Coke for the game moto Coke baridi alright tukafunge tikadu World Cup wake unkwana nale gigomanyika ntabuna Moses Soira ukurigike rugo cyo bunge menyari bari masaba naro cyo ritukoriga rakorete gasingiya sana kwenda na chi uniform chingo yose Chelsea Chelsea timu yaba isike ya Mubamba romete Mubamba I think unaijua vizuri sana na ndio yianchite kweli ile ni timu ya nyumbani wa hapa sasa wale wanadada wanasakata kweli hata last time mbako tubiyasige ka regionals ngatema gotegera principal Samuel Mubwichi gosori litkorigoro igaiga amega yo kwegwa Chelsea chiri mpale ngano mogoko sana actually ikiagaraga gane chire ya muyo kubo motivate bakenda gukora ibya kare kunyurunga chinga ki cha regionals mwakweta mbege tasige kage semi finali na ntomotegerera tanda ku mwalimu ujuzi kama nitachukua dakika moja mbeke ugiri mwalimu uyu hapa antem tukorege sergichi gosori nabagosori oiro yogwana nori Moses Oira okay Moses Soira watabakoliga babunga nyali bali masa ndio nyali bali masawa so unatafuta sauti ya jamani na mbwatero jiro mwalimu wacha licheza pale moja kwa moja kiagara toiguna kia liganetia sama mirene gari jono sago chakabwangu ye ikigocha. Thank you. My name is Lame Koira and I'm here on behalf of Engineer Honorable Moses Soira Mbui Foundation. We are here first to congratulate the Mubamba team for being the champions from our Kisii County as they are headed to the region. We want to wish you the best. And again, we are here to offer support and the moral support for these young ones so that they get what they need as they head to the region. And we want to wish you the very best. The second time I'm saying this. And finally, we also in this foundation, we also have identified some of the needy cases through the Engineer Moses Soira Foundation. Ndio hiyo. Nitarudi hapa saa 6:45. Ndio. Nichine ile giri mwalimu we school ejuga iga ya Mubambe kyagara na muro chikagotebanga this time mupiro kwa rapa first staff ukodre shughuli atakuwa anachukua muda mwingi. Tusubiri tuone vile itakuwa. Ndio. Safi kabisa. Saa 6:45 urejea hapa nitakunjua.